ҷашни бошукӯҳи ваҳдати миллӣ ҳамчунон ҷараён дорад ва беш аз 130 варзишгар аз саросари кишвар ҷамъ омаданд то ҳамроҳи ин ҳама мухлисоне ки дар нишастгоҳҳои наврӯзгоҳи пойтахт ҳастанд дар ҷоми раиси шаҳри Душанбе ин санаи таърихӣ ва таърихсозро бошукӯҳ таҷлил намоянд. Дар анҷоми рӯз бошад мо номи он паҳлавононро хоҳем донист ки соҳиби 5 шоҳҷоиза мегарданд. Пас майдон аз далер аст. پهلوانان نامدار و امیدبخش تاجیک در مسابقه جمهوری جام رئیس شهر دوشنبه آید به گشتین ملی در نوروزگاه پایتخت کشور جمع آمده بودند تا روز وحدت ملی را سزاوار تجلیل نمایند. در نشستگاه‌های نوروزگاه مخلصان منتظر آغاز رقابت‌ها بودند و در شفت میدان نبرد ورزشگران تاجیک مشغول نرمیش بودند تا با تیاری اندر میدان رقابت شوند. با گفته متخصصان ساحه چنین مسابقه‌ها بر رشد گشتین ملی تاثیرگذار خواهد بود. در این مسابقه با نفوذ تمام پهلوانی جمهوری از تمام منافع کشور شرکت ورزیده نموده ایستادند و برای رونق رواج گشتین ملی که گشتین ملی ما گشتین بین المللی شده ایستاده است و گذشته ایستاده است باری پنجم شده است. از بین این جوانان پهلوانان شناخته جمهوری و استادان درجه بین المللی به وایه میرسند و آنها با مسابقه‌های بین المللی سفربر کرده میشوند. در میان پهلوانان اشتراکچی یکی از ورزشگران سابقه دار نمود گشتین و نایب قهرمان آسیا را واخوردیم که سالها بود در میدانهای بزرگ گشتین حضور نداشت ولی حالا آمده است تا بگوید ورزش سین و سال ندارد. با بیامون همین اولین همین گشتین گرفته آمدگی‌ام میگم همین برای یاشا بسیار خوب میشید که همین ولی بسیار یاشا یک 4-5 سال تمرین کرده با مشق پاس کردگی‌ام پیر شدیم گفته نه این دوام دادن در کاره ولی تا 40-45 اگر سلامتی خوب باشه تا 50 سالگی را میروه یگون جای چی نداره. در میان پهلوانان تاجیک همچنین گردآفریدهای تاجیک نیز در جام رئیس شهر دوشنبه اشتراک میکنند و آمادگی لازم را دیدند. تیاری‌ها ساز است. هر روز مشق تمرین می‌نماییم. رقیبای اساسی ما همه این دخترانی که در وزن 60 کیلو اشتراک می‌نمایند شایده قلندر و جانانه، روح‌افزون، فضیلت، اپای شکرانه همه اینها که اشتراک می‌کنند همه اینها رقیب ثابت می‌شوند. در مسابقه مذکور 8 دسته از جمله دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان، دسته‌های خطلان 1 و خطلان 2، دسته ولایت سوق، دسته دوشنبه، دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز، دسته منطقه رشت و دسته فدراسیون ملی گشتینگیری تاجیکستان دست پروران خود را به میدان برآوردند. مسابقه جمهوری در 5 وزن میان مردان شامل 65 کیلوگرم، 75 کیلوگرم، 85 کیلوگرم، 95 کیلوگرم و به اضافه 95 کیلوگرم و میان بانوان در وزن 60 کیلوگرم برگزار شد. رقابت‌ها تا نیمه شب جریان داشتند، مرحله به مرحله بهترین ها معین گردیدند و در دل شب رقابت‌های نهایی صورت گرفتند. همینطور در رقابت نهایی میان بانوان در وزن تا 60 کیلوگرم فضیلت گلبایو از دسته دوشنبه 1 و جانان نظر و از دسته خطلان 2 اندر میدان رقابت شده در کمتر از 1 دقیقه جانان نظر و غالبیت به دست آورد. در میان بانوان اهلیه مومینова و روح‌افزون بک نظر و صاحب مدال برنجی مسابقه گردیدند و گلبایو و فضیلت در زینه دوم افتخاری و جانان نظر و در مقام اول قرار گرفته در مراسم تنتنوی از دست مسئولان مدال و افتخارنامه و جایزه های خود را دریافت کردند. در وزن تا 65 کیلوگرم میان مردان به فینال مسابقه جام رئیس شهر دوشنبه آید به گشتین ملی مولا رجب خلیفه و امام علی نورعلی راه یافته. پس از 3 دقیقه نیروسنجی مولا رجب حریف را به تخته پشت زد و غالب این وزن گردید. همینطور در سبکترین وزن میان مردان عبدالله عارف و بهرام صوفیو با گرفتن مدال های برنجی نائل شده. مدال نقره نصیب امام علی نورعلی گردید و مدال طلا و شاه جایزه این وزن به مولا رجب خلیفه از دسته رشت سپاریده شد. در وزن تا 75 کیلوگرم باشد دو ورزشگر دسته دوشنبه مسعود احمدزاد و حیدر سید کبیرزاده با هم نیرو سنجیدند. رقابت این دو ورزشگر به وقت ایلوگی کشیده شده چند بار هم به نوارهای تکراری مراجعت شد و در آخر کار مسعود احمدزاد در یک ضد اصول صاحب امتیاز پهلو گردید و پیروز شد.
дар маросими ҷоизасупорӣ дар мақомҳои сеюми ифтихорӣ тошеф муҳаммад иқбол ва муҳаммад раҳим сарахонов қарор гирифтанду медалу мукофотҳои пулиро дарёфт карда, дар зинаи дуюм ҳайдари саидкабирзода ҷой гирифта соҳиби медали нуқра шуд. масъуди аҳмадзод аз дастаи шаҳри душанбе соҳиби автомашинаи сабукрав гардид. рақобати финалии вазни то 85 килограмм низ бисёр ҷолибу дидани сурат гирифт. ҳақназар назаров ва муҳаммадҷон абдуҷалилзода рақобати тӯлонӣ анҷом дода талошҳои ҳарду ҷониб ба касби яктои имтиёзи бадан боис гардиду чун муҳаммадҷон дар охири нерӯсанҷӣ имтиёз касб карда буд, ғолиби ин нерӯсанҷӣ дониста шуд. соҳиби медалҳои биринҷӣ ин вазн муҷиб меҳробҷонзода ва ҳамроз раҷабов аз дастаи вилояти суғ шуданду медали нуқра ва мукофоти зинаи дуюмро ҳақназар назаров дарёфт кард. муҳаммадҷон абдуҷалилзода ки аз чемпионати осиё миёни ҷавонон бо сарбаландӣ ба ватан бозгашта буд, дар ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ калиди мошини сабукравро дарёфт намуд. дар вазни то 95 килограмм ду варзишгари номии кишвар Комроншоҳи Устопириён ва Ҷаҳонгир Маҷидов бо ҳам нерӯ санҷиданд. ин ду варзишгар ки аз усулҳои ҳамдигар огоҳии лозимро доштанд, на имтиёз сетониданду на имтиёз доданд ва пас аз анҷоми нерӯсанҷӣ дар корномаи ду варзишгар яктои огоҳӣ сабт гардида буду чун охирин шуда Комроншоҳ огоҳӣ гирифт, пирӯзӣ дар ин набард насиби Ҷаҳонгир Маҷидов гардид. зинаи сеюми ифтихорӣ ин вазн ба Мақсадулло Зоидов ва Ҳомидов Ҷамшед ихтисос ёфта, аз дасти масъулон медалу ҷоизаҳояшонро дарёфт карданд. Комроншоҳи Устопириён дар ин мусобиқа ба медали нуқра иктифо карду Ҷаҳонгир Маҷидов бошад чорумин шоҳҷоизаи мусобиқаи сатҳи баландро дар чанд соли ахир соҳиб гардид. ниҳоятан дар вазни мутлақи ин мусобиқа ки вазни ба изофаи 95 килограмм маҳсуб мешавад, Темур Раҳимов ва Шарифҷон Назриев барои шоҳҷоиза нерӯ санҷиданд. дар камтар аз 1 дақиқа аз рақобати сурат гирифта, Шарифҷон Назриев ки аз ноҳияи китф осеб дид ва натавонист рақобатро идома бидиҳад, бинобар ҳамин ғолибият насиби Темур Раҳимов шуд. дар вазни мутлақ мақомҳои ифтихории сеюм насиби паҳлавонон Дадахон Қурбоналиев ва Бобоҷон Бобоев гардид. Шарифҷон Назриев дар мақоми дуюми ифтихорӣ ва Темур Раҳимов шоҳҷоизаи ҷоми раиси шаҳри Душанберо дар мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштини миллӣ дарёфт кард. ҳамин тавр паҳлавонони тоҷик 25-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллиро бо мусобиқаи бошукӯҳи гӯштини миллӣ таҷлил намуданд. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯз дар ҷашни 25-солагии ваҳдати миллӣ қарор дорем ва муҳтарам раис шаҳр Рустами Эмомалӣ барои мо варзишкорон як мусобиқаи як чорабинии муҳим баргузор гардид ва хушбахтона ман дар вазни ҷамъи 95 килограмм ғолиби мусобиқа гаштам ва тамоми мардуми ҷумҳурӣ ин иди бузургро муборакбод мегӯям. нақшҳои асосии мо ин парчамро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардоштан аст ва мо кӯшиш мекунем ки дар мусобиқаҳое ки дар пеш истодааст, мусобиқаи қитъавӣ, қаҳрамони Осиё ва қаҳрамонии ҷаҳон хуб баромад карда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем.